ngokuhle kwabanjena. Amen. Amen. Ngibingelela ubukhosi bonke basezulwini. Ngibingelela ubaba uMshumayeli, mama umkhokheli, ibandla lonke emngcwele lasezulwini. Amen. Amen. Siyabonga baba uMshumayeli ithuba akasipha lona lokuba sikhulume ngoNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu. uNkulunkulu akehla emazulwini ethunyelwe lapha eAfrika okuyizweke la kwaZulu elaba nenhlanhla yokuba uNkulunkulu afikele kulo. Amen. Indaba enkulu lena esikuyo bantwana bakaNkulunkulu. Indaba lena abanye abayibonayo, abanye abangayiboni. Kodwa yena uShembe uNkulunkulu uphelele. Bantwana abahle basezulwini ke ngumntwana mina kulokhu kuhamba kwasezulwini. Ngisho ngithi ngikuthole sengiyinkohlwane. Ngimjabuliseke umuntu akakuthole esemncane lokhu kuhamba ngoba indaba lena yasezulwini ephelele. Sengathi ke uNkulunkulu emuhle ngoba sesize sakubona asenze singabe sisabheke emuva. Ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi uthi usukukho lokhu kuhamba kwasezulwini bese ujika ubone ngezinye izindlela bese uyahlehla kanti uhlehla ezulwini uqobo lwakhona. Uthi uNkulunkulu uye odriver lenqola yasezulwini. Uthi uNkulunkulu noma ngingaba nebandlanyana lami engilifumayo kube khona okuthize esikwenzayo, uthi kodwa ekugcineni uyena ungqo. Uyena oyizwi lokugcina. Elincwadi kaDuteronomi 28:3. Wangidala uNkulunkulu, uNkulunkulu kethi yakithi yayikwelinye lamathempeli kwase kuba khona okungaboni ngasolinye. Yagcina ke ithathe isinqumo yaphuma kulelo thempeli. Ithi le ndoda yakithi ithe isikwelinye ithempeli isisabatha khona. Kuthe kuyisabatha ibuye esabatheni. Ithi yayingaphuphi yayibhekile. Ithi yafika inkosi ilanga yaseyimbuza yathi Mkhize ubuyaphi? Uthi uMkhize hayi ngibuye esabatheni. Ithi kuphi khona? Uyalisho igama lethempeli. Uthi yabuza inkosi ukuthi uMnazarethe wakho ubugqokile yini?
uthi uMkhize yebo Nkosi bengugqokile uthi hayi ithi Nkosi hayi Mkhize umNazaretha wakho bungasawugqokile uthi uyakhumbula ngaleli langa nenza isixakaxakana lapha uthi safika thina boShembe sayithatha iNazaretha yethu lena senisele nayo nisele nedwedwe kuyoba kuhle Mkhize ukuthi ubuyele emuva uye kulabe nano nene nabo nifike niyilungise leyo ndaba yenu. Kothi uma nililalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho. Kothi uma sililalela kahle izwi lonyazi ukuqaphela ukuzenza zonke izimemezelo enginguyala ngazo namuhla. Senze zonke iziyalo inkosi esiyala ngazo. uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezulu kwezizwe zonke ezisemhlabeni. Yabonga abantu bosisi. Ethi indoda yakithi yahlehla yabuyela emuva yafike yabafuna labo okwakube khona ungaboni ngasolinye nabo yase ilibeka lolu daba base behlala belungisa ithi yathi hleze ethempelini kuleli ke isikulo kwakuyisabatha ishaya inkonzo ithi yawabona wonke amakhosi ehlezi lapha ePulpiti yathi mayiqhwebo seduze kwayo ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani lapha phambili wathi hayi angiboni lutho wathi hayi phikisisa kahle wathi hayi angiboni lutho uthi ithi le ndoda hayi ngibona amakhosi wonke usho le yakithi ahlezi lapha ePulpiti angazi ke mntaka kaNkulunkulu ukuthi ekwenzeni kwami ekuhambeni kwami kule ndlela lapho mhlambe engaqhuzuka khona ngike ngahlehla ukuyoyilungisa leyo ndaba angazi noma ingubo lena enze ngiyembethe kuseyiyo leyo engangiyithatha ekuqaleni ngoba uthi uNkulunkulu makukhona la ungenzanga kahle khona uyafika yena bese ithatha eyakhe ingubo bese usala nesidwedwe. Unyazi lukhona ezulwini nasemhlabeni bantwana bakaNkulunkulu. Alusikwajisi naluthi driver walomkhumba sezulwini. Amen. Alusikwajisi lusitshela iqiniso kuyenzeka ngapha ezweni lakithi kwelinye lamathempeli uyadlula umshumayeli emhlabeni afisha umshumayeli ubuye kuzoya ethempelini iqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu bese guqa umama umkhokheli wethempeli bese ithi cha abantwana bakaNkulunkulu njengoba ubaba umshumayeli esehambile akuzukwenzeka lutho kuleli thempeli kuzoqhubeka nje kunje kwakusena abahlambululi ke abantwana bakaNkulunkulu ubaba umhlambululi uyena ozosimemezela inkonzo uma engekho ke ubaba umhlambululi kuleli thempeli ngalelo langa siyocela ke noma yiphi inkosane isibizele inkonzo hayi kwathulakala bathulo babe ngathi baqatshelwe isipoki bathulela nje bathi babheka phansi waqhubeka ukwenza abantwana bakaNkulunkulu sekufika ke umshumayeli kusho babe thuthe ngale kwaZulu kuleli khaya kwakukhona umshumayeli kukhona nomhlambululi bafika bakha khona kulela lizwe la ngakithi kwabaphoqa ukuthi kufanele bazo thempela kuleli thempeli la khona umama umkhokheli
lapho khona ethe cha kulungile nje kuzohamba kanje. Mase befikile uthi mama umkhokheli baba umshumayeli uzoqhubeka nomsebenzi wakho ukuhlambulula abantu. Kodwa cha ubaba umshumayeli cha siyabonga nje ufike nje naye khona phathe umsebenzi kaNkuluNkulu. Ayikho inkinga. Kodwa ke umshumayeli phela akekho kuleli thempeli udlulile. Umthetho wami ngijahe lapha la khona unyazi loNkulunkulu emhlabeni nasemazulwini. Amen. Ngijahe lapho umama umkhokheli esedlulile emhlabeni. Maye edlula umama umkhokheli useyambona omunye umama obethembela kuleli thempeli esibonakalisweni ebusuku. Uthi lo mama hayi umama umkhokheli akahambanga kahle. Uthi ngimbonile ebusuku. Uthi bekuyilanga lo mama ku14. Uthi ungenile umama umkhokheli wahamba waye wahlala phansi. Uthe mayesehleli phansi uthi kusukuma umama wami ongizalayo wathi hawu siyejabula mama umkhokheli ngoba usufikile usuzosiphathela umsebenzi kaNkuluNkulu. Uthi ke lo mama usukumile mama umkhokheli waguqa wathi hayi bantwana bakaNkuluNkulu angikwazi ukuphatha umsebenzi kaNkuluNkulu mina angihambanga kahle. Hayi kwathulakala. Kuthela ngo-October November impela kuyophela unyaka. Wabe sesithuma umama umkhokheli isigijimi esasiqhamuka kwaZulu eShowe. Masifika kulo muzi sithi angikaze ngifike kulo muzi. Kodwa umama umkhokheli mina ngimazele ebuhleni. Wase ngilayela ukuthi umama laphi la emathulwini. Uthi ke umama umkhokheli ufikile kimi ebusuku. Wathi uyangicela ukuthi ngimzele la ekhaya. Ngizokhuluma ukuthi njengoba adlule emhlabeni akahambanga kahle. Uthi liyambuza unyazi luthi woniphishiselani ithempeli lami. Uthi lo mama obuya kwaZulu ngiphethe inkulumo embili eyethempeli neyasegcekeni kwakhe ezala ekhaya. Uthi kunje kumama ezala wakhe enganeni yakhe thize uthi wayeyizonda abocelela intethelelo. Maya ikhuluma lo mama le ndaba eyikhuluma kulo muzi. Ubaba wakhona wayelapha eGoli. Wayethembise ukuthi uzokwehla ezolalela lolu daba agcine sethi umama lo thunyo umkhokheli akalikhulume umama wakhe nengane waseyibeka ukuthi cha umkhokheli unenkinga uxakekile. Ngoba ukwenza kwakhe abantwana bakaNkuluNkulu kwahamba kwafika isikhathi lapho ithempeli ladabuka khona phakathi. Uthi ke unyazi lufikele umbuze lo mbuzo ukuthi wawulidabulelani ithempeli lami. Usehambile lo mama emhlabeni. Uletha lo mlayezo le uthumela isigijimi ukuthi asizokhuluma ukuthi hayi uxakekile lapha. Abanenhlanhla ke siyofika isigijimi siyikhuluma indaba yakhe. Ngoba kwahlehlwa kayolungisa lolo daba. Imhlathi lene eyayihlukene yahlala phansi yalungisa lolo daba. Sengathi ke uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu angasisiza sikhumbule. Asenze siqonde ukuhamba kule ndlela yakhe.
sazi ukuthi ngempela njengoba ethu uNkulunkulu nje akadlali nathi. Silapha ke bantwana sizofuna yona indlela yokuya ekhaya ezulwini. Inkonzo sini kwesibabili. Bengizaya kwenye incwadi yamaGalantiya lapho khona ithi asibambisaneni kulokhu kuhamba kodwa egcineni umuntu nomuntu uyohlulelwa ngokwemisebenzi yakhe akayenzile esibhekene nayo siqu sakhe. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Amen. lalela ninathi lizwi nawe wesizwe
kaMateyu 11 incwadi kaMateyu 11 Ngiyabonga amaNazaretha engcwele sibonga ithuba kushumayelwe inkosi khokhelwe inkosi nebandla lonke elihle lasemoyeni esitholayo sengathi kushembe ngesole ngoba la emhlabeni noma bengakusola abantu kodwa uNkulunkulu mengakusoli akufanele ube lenkinga. Yisho mawusolwa uNkulunkulu kuyafana noma uphile nje uyingane uzelwe unabazali mana wasolwa abazali suke sekona uthi ushembe uma beke bakusola sekuyisiqalekiso leso wasolwa nje wasolwa futhi akufuneka ukuthi wenhlanhla uthe uqwembe engolidli malinge nje uphoqa ushembe usebenza uqhumuza imali eGoli ungayisimali ekhaya kodwa uthi inhlanhla uthi usho besihluthu fundela umfowethu 11 verse kwathi uJesu eseqedile ukuyala abafundi bakhe abayishumi nambili wemuka lapho waya ukufundisa nokushumayela emzini yakubo kepha uJohani esetilongweni wezwa imisebenzi kaKristu wathuma ababili kubafundi bakhe wathi kuye wena unguye obeza kuza sobheka omunye na uJesu waphendula wathi kubo hambani niye nimlandise uJohani lokhu enikuzwayo nelikubonayo ukuthi izimpuputhe ziyabona izinyonga ziyahamba amalaphero ayahlanza izithuli ziyezwa abafileyo bayavuka abampofu bayashunyayezwa ivangeli obusisiwe ongakhubeki ngami. Yabonga mfethu yabonga ngiyayithanda le ncwadi le kakhulu. uJohani wayemoshiwe ufuna ukwenzalela indaba kaShembe ngoba isikhathi sesiyahlupha namhlanje esontweni ufuna ukuyendlalela kahle ukuze nomuntu ofikela emoyeni awazi ukuthi ufike endaweni okuyiyona yona impen ake ngibuhlabele mhlawumbe uzocela umsebenzi uzonikela uzocela uzowuthola ukhona umsebenzi la. Amen. La ukhona umsebenzi la kodwa mawuzocela umsebenzi kufanele usho ukuthi mawususebenza uzokwenzani. UNkulunkulu esimkhonza ufuna lokho afuna ukuzocela umsebenzi kanti mawusutholile uqhumuza imali futhi fanele usho ukuthi mase ngithola umsebenzi izokwenza ukuthi ekhaya lokhu. Amen. Uzoyithola bona le nto ozoyifuna la uzoyithola. Ngiyakuthembisa mina. Kodwa ngoba umuntu angazi nini yasilahlekela kanjani. Thina besazi ukuthi makufika umuntu la oyigqokile ingubo emhlophe efika enkonzweni yasekuseni bese iphuma inkonzo yasekuseni sekuyodliwa ngaphandle. Bengahlali wedwa amaNazaretha edle wodwa. Bebebizwa nalabo abangeyona amaNazaretha sizodla nabo. Ubalekela into yodwa. Nomuntu lo usuke endlini mhlawumbe ahlila uzonikela uguqa lapha embengeni. Uma sekuphuma inkomo usezwe indlala uyasuka ubona izwane zenkukhu ezishiswayo ngaphandle usedla ukudla okushisayo ngesabatha kanti uShembe uthe kade funde nawe uzingelwayo funde kahle kakhulu mfowethu ungasuki kule ndlela kuyo. Kade funde manje uthi noma niphuma kuShembe noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu ninethemnikelo yenu ngenjabulo emzini wasekuphakame ngeke amukele imithandazo yenu uma ningalaleli ukugcina usuku lwesabatha. Ngakuthi uzela emoyeni siyalulekana abantwana beNkosi. Amen. Uzonikela uzocela umsebenzi uzocela noma yini uzoyicela usiyaphuma usinyama futhi khona la etwaleni
kuthiwe laba ababili hambani kunomuntu okuthiwa lapho okhalweni yizothiwa uJesu hambani nifike kuwena imbuzo ukuthi ngithi mina kuye umuye into esatshelwa ngaye na noma sezokuhlala phansi sosinyama silinde umuntu ozovela ezulwini na ithi Nkosi yamakhosi uJesu Kristu Inkosi engcwele ithi lalelani buyelana ejele besilizwila webaba mkhulu asefuna tofuna weza ngicabanga ukuthi mina lenkonzo yasekuseni mawuyithatha uyigoqe kuze kufike kuba umkhizo uyigoqe nje uyifake enhlizweni yakho ungamboni ushembe ngomhla kuphela uyithatha kusukela kuseni uyigoqe uyifake enhlizweni yakho uyisebenzise nje kuphileni kwakho ngicabanga ukuthi nami mangayithatha ngiyisebenzise kuphileni kwami ngingamboni ushembe ngomhla kuphela amen ngoba iqiniso lithi njengoba sidla emoyeni senqabeni masiphuma lezonweni masiphuma nje la ethempelini sizofika izolo sisilindile simoyizele sithi woza kade ngikulindile Tawu lokhu hamba ekuseni ngulindile omunye ulindwe indoda yakhe yasesihogweni omunye ulindwe intombi yakhe yasesihogweni silindwe nje into zethu la ngaphandle Buyelani John ngifike nithi ngithatha John la ngihlezi khona la ngithola khona mina abantu abangabona emahlweni ilaleleke manje le ndaba impumputhe ziyabona nayimumulo futhi la ngihlezi khona mase ifikile ziyakhuluma uthi nabantu abangcolile abanomlephero bayahlanzwa la uthi kanye nabafileyo kusho Inkosi yamakhosi uthi bayavuka uthi kanisa limtshela uJohane ukuthi ngithe ubusisiwe umuntu ongakhubeki nami uthi mawudibana le nkinga la empilweni kunzima empilweni bese solution usukhubekile usolunyazi lwezulu wenza ngathi ushambu uyajabula mayibona iNazaretha ngiyasebenza akajabuleli lokhu ushambu ngoba ngishabusiza naselini uzobebusiza uthi usikoshela ukuphofu emzini yamaNazaretha amen base yakhubeka uyagijima ungqubuzeke ukuthi thokoza iNazaretha nje thokoza uzoba nenkinga ngomhlophe ngoba la ugukala ushembe kuphela emhlabeni noma ugukala lapha enyongweni nasekhumbeni zencwadi uzoba nenkinga ngomhlophe uzodideka ukuthi yiphi indlela kaShembe nendlela yenyanga uzoba nenkinga sitholile imisebenzi lapho uShembe eNazaretha awuthola la ekhaya nokunzima phela namhlanje ngiyadelela mangifika la kuthengwa khona ukudla ngifike ngidelele impela ngidelele lokho kudelelekayo impela angisadli noma yini amen khulumile ngokudla bekhuluma ekseni khuluma afuna bona la ukuthi uzucimeze ungayibona lento edla ukuthi yini uzucimeze impela uvala amehlo nento iphuzayo uphuza uzogibiti awuyazi lento iphuzayo ukuthi yini uyaphuza nje ngiyayibonga ingelosi la ekhaya eNazaretha ingcwele amen kwalizwi elangiphilisa ngifika la emoyeni ngifika la ngangifika nje nezivakashi la ngiphilisa lathi lelizwi maqedwe ukunika ayikho into engizonda njengokunganikeli nethempelini ayikho into engizonda njengaleyo uthi nginganikeli makuthwele nika noma nginganikeli ayikho into engayifuni njengaleyo ngoba asikho isibusiso osithola uma unganikeli
lithi lelizwi likhamba lapha phambili nala sekusendishini mhlawumbe namanje lizosho futhi inkosi babusise bonke abanikelile nabo baphumelelanga ukunikela uNkulunkulu abapha amandla ukuze bakhona ukunikela nabo kusasa. Amen. Lelizwi libusisa abantu abanikelile nabanganikelanga noma unganikelanga nawe liyabusisa. Awunakeleke ukuxoxela indaba ke manje unyasi wezulu ke ngiyakule incwadi ke ukuthi impumputhe lapha siyabona naba izimungulu bayakhuluma. Awulalele ngelinye ilanga sisemhleni sibona kukhanga indoda ngisekhona manje ethempelini. Amen. Bathi inkosi ilanga phela yake ekhuluma eparadise yathi njengoba ngiphethe inkonzo nje yathi abanye bayadla njengoba sila ethempelini yathi omunye ake kusemasimini uyalima mhlawumbe omunye ake kuseDavidton manje njengoba silapha nje ethempelini. Mayifika le ndoda siyabona le ndoda yakhushwa yongenza sanga laphana ebuhleni mama Nazaretha le ndoda kunabo namakhosikazi amabili enye ngapha sandle sobudla enye ngapha sandle somnxele babambisana le ndoda le abahamba la asazi kwenza simile la kunomshumali unene othengisa amabheshu bayazi abalapha ebuhleni sasimeduza kwalawo mabheshu lesimile lapho siyababona labo bakhuphuka kuyonikelwa emva komthandazo wakuvuka ikhona asivumelaneni ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Uma ngesuyo uNkulunkulu sinemali yethu thina singamaNazaretha. Uma ukuphika lokho sinemali yethu thina. Awusitayela uNkulunkulu la ngakhona siye kuye sigibele emotweni sinazo futhi sipho awushiyele njalo lalelani yazi uNkulunkulu mawudlule lapha zonke nje mawuthi uhlala lapho uNkulunkulu hayi lo wena nimkhomba akusuye lendoda lena bangena lapha sango nelikhulu angena khona inhlasuthi ngaphakathi ezulwini hayi siyasizwa kwakhuza ingcwele ngaphakathi. Amen. Ingcwele. Amen. Kanti sizwile ikhuzwa ukuthi siyaphuma uNkulunkulu ngaphakathi emzini oyingcwele. Manje lekhuzwa sesiyagijima ke manje siyolunguza ukuthi yini lekhuzwa masibuka la nayo indoda lebiqhawe ngapha kanti biqhawe nje ibona emahlweni. Lapha ngikhona mina abantu ntshela uJohane nje ukuthi la ngikhona mina impumputhe siyabona. Hawu lendoda le iyenza izesangweni iphethe uvasene esayi ithawuka uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kusho indoda kwasibiya yayiganwa amakhosikazi amabili ingakazi wabone nokuthi anjani nokuthi indele noma imfishane ngoba yayingaboni kusukela lokhu yasalwa. Kodwa mayifika kushembe ushembe uma ikhuluma inkosi uThixo bethi bayamlakalela uthi ngiyakana sikhulumelena. Wathi babi lokungazalwa kusho indoda eganwe isithembu two umuntu omdala ukhuluma ngayo. Yilokhu baba ngazalwa angibone amahloni ingane zami angizazi yaluza usisi angisazi ingane zami zenjani ngisizwa ngamazwi. Wayesethi ngiphathe uvaselile kusho inkosi yomusa nesethembisi. Etesi wafika ishosha inhlanu phela etesi kuseThekwini khona eJerusalem. La eThekwini lapha eMlazi zifike ishosha usehambile bathi abashumayeli benkosi lalela lapho sandapha namawulisha yehlani hlalani lapha katheme khona ushembe zasukuma zonke. Amen. Hawu kama umuntu mfana ngazo esuthini uthi laba abanye abangani bakhe mthatheni mfake endaba ulishe ngisendapha ushembe nithi angihambi phela sobona lentsumane yakwaShembe. Unabhathi umuntu ethi mayibuka uShembe abona umuntu akekho umuntu onebhathi njengalo emhlabeni bangcona laba abalala phansi kwamabridge unashosha umuntu othi mayibona uShembe abona indoda bamkhuma lo bamhambisa lapha bafika phambi kwesihlalo sobukhosi sihamba lapha phakathi kolayini inkosi yamaNazaretha wabalibonile ukuthi ngole nkosi aze nabalibonile ihamba lapha phakathi ifika lapha iphethe umbrella iskoshi khuluma kwenzenjani mnumzana baba angihambi lokungazalwa ngihamba hawo hamba kwenze njani hayi angihambi baba wathi inkosi ibusise base bemjikisa laba sebehamba la inkoqelo mina uClement isebenze super group lapha ngangayanga mina into yezi ngalelo la
Ngakusebenza ngiqoqela umuntu ongeleni eNazaretha. uClement waseHatik. Uthi phezolo manje ngisimanga mina ngayizwa indaba ntambama esitimeleni sikhuluma ngeTasuthi. Uthi kunomuntu obethu uthi ucabanga ukuthi ushaya into yokudlala njengamnawe nje. Njengamnawe nje. Umsulu baba umkhizi utheni? Uthi wathi ushabe lo wami uMnazaretha sawuthatha thina bosha sekusela isidwetwe. Mhlawumbe namsengifaka isidwetwe nje. Mhlawumbe nawe usufaka isidwetwe nje. Mhlawumbe sesilethe inyama nje nala. Kudala igama lami lakho lesulwa encwadini yokuphila. Ngoba ngoba iNazaretha ziningi izinto ezizilingo esikuvukelayo sikuvukele zikuningi zikuhlukanisa noshaka ungafumi. Noma ngaba nzima kangakanani empilweni ungafumi ukuhlubuka kushembe. Noma ngaqhamuke ngithandile lokuzithiba ekseni ngithande kakhulu maNazaretha. Lokuzithiba kunzima yabona isono mosu sithwathi mosilanga isono umuntu simbhora amehlo. Yabona ngathi sibambe ngempela isono awusaboni nenhlansuthi nokuthi uJamengweni nokuthi uba uyaqhubuzeka wamqhubuzeka waze kufika usuku lokufa wamqhubuzeka ngoba umphethe isono. Wembethe isono uClement lo muntu lo bathe mama jina naye bese naye ngewheelchair babona iwheelchair yabona abana nezulu bayabona iwheelchair bazokhanga. Mama lapha nathi mgidi lapha kasima lapha eTAC amaNazaretha wanakela utho kasima lapha ya lona mayiqhamuka ukuthi hayi ngibonile ngitshelile ayikho lento le usethi uyehla kusehlekile kahle nguya. Ngiyangizwa maNazaretha. Amen. Uzenzile akakhalelwa akukhalelwa ongamele uzuzenze ngoba make wazenza uyosenza ngisho ungasafuni. La esikhona kunezono okufanele ukuthi ungavumi ukusenza ngoba make wasenza ngeke usiyaseka esokuqala esokuzondela iNazaretha. Ungazonda iNazaretha elinye esokuzonda nje umfowenu uzalwe sinye ngihlula ngokulungisa nje inkinga egcekeni nala lesinye sesibelethwa lesodwa phela ningabhekani ningakhulumisani nizame inkosikazi nendoda yodwa. Asasibili ongafanele abantu siyalulekana maNazaretha. Asasibili ongafanele uvume sikwehlele ngoba mama wasenza ngabe usasiyeka noma usuthanda noma wasathandi isono sokuqoma sadlulisa. Amen. Amen. Uyakhula. Amen. Ukukhona lesakhe sithi ukukhuza ukudlala ngegeja kuziliwe aliloko bathinta igeja makusafika umobe unengoma emhlophe wakhetha ukuqonywa uyoqonywa noma ungasafuni uyosongena esigodini sosisi. Ayikho into emnandi emhlabeni njengokwenza isono kodwa ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuba nesono. Usenza kumnandi impela kodwa kuba naso uyabona msho inkosazana uyafihla ube neboyfriend yakho ufihla izingcolise mhlawumbe usungcolile akekho umuntu obuye phinde futhi ageze uyozukhale uthi ngingabuyiselwa ngani na
Ungavumi ukuthi uthanda amadoda kakhulu ngathi usangene ekhaya. Amen. Angiphinde lento. Musu ufuna uqoma ngathi ikhanda lakho uyagula wena. Amen. Akufanele sona uvuma sibahlele ngoba masiyasa kwahlela usiyosenza ngisho wasathathi. Ngoba menzito ushamba athi ayenziwa. Asinyenasi. Bathi kondetha ke phansi inkonzo ekuphakameni ngoba baze makhono sasingekho. Mhlawumbe noma babe sahuquza insango. Esasingekho uyenge yaphatha inkonzo le ndoda yaphatha inkonzo yathi mayiqedwe le ndoda abantu bebabaza bethi bazokhuluma kahle athi inkosi indanga thatha ngisho inhlabathi edokotela lakho angeke sabona namna nawe leyuze nakwelizayo ngoba ubatshelanga abantu ukuthi ushade yini angayifuni kuyisona sibi uthi ushade nomyeni wakho nje impela kukuhle wasile uphinde ube nenye indoda futhi wena yasiwa uwe nje ngoba uyisiqoqoqo sasesihogweni. Isona sibi futhi uthi unamadevi insanta nje uphinde ubona amanye amadoda futhi ukuthi afanele kube izintombi zakho. Ayikho inhlambuluko nentathelelo leso sono. Kuyisona sibi. Uthi wena umuntu wesifazane ujika futhi wena ubona abanye abantu besifazane kube intombi zakho nawe vele futhi umuntu wesifazane ayithathelelo leyo nto kulelizwe lakwezayo uyeke mangazi ukwenziwa kwethu. Amen. Eyathinga Nkosi yami yami insipho. Abanye bethu sekusela imizimba uMnazareth akade bathutha. Nomshumali ubona uholo ngoquthe mphathi inkonzo akazi mhlawumbe ithuna elinamangcwabe ezono phakathi elela izinja ezibonile phansi uthi inhlansi uthi umshumali ubona umqhele nesihluthu kanti akusekho lutho. Nazaretha ongcwele ngithi mina unyazi wezulu uNkulunkulu. Amen. Bese konke lokho sengikhulumile kodwa ngikhulumela uyazi ngikhulumela ukuthini uthi mawufika ezulwini uthi yaqalaza babasi ungambona uzulu uthi ncane uzulu ngoba uhambe eqala nje kunami emhlabeni ngubupho athi shem sesigodini insosizwe uNkosi yamakhosi ngeke lo muntu ongiyekisa isono Nkosi umguqisile. Bese athi bakwenzani kwanye Nkosi nangazi ukuthi ngakuyekisa uye
ngicela umkhumbule Amen. bese mkhumbule uShemba ngoba uShemba unomusa. Amen. Awulale ngizofuna isikhathi lesi indaba kaShangase siyayazi sonke la kodwa ngathi ngolokhu uyiqombile nje le ndaba kaShangase uthi uShangase wasemathimini emtuba sangenzela wena ovakashile ukuthi wena thina manazalata sisehlulekele masehlulekile masehlulekanga futhi kulungile uthi uShangase ufuna ukutshela mawubika ukuthi uShemba uNkulunkulu mangiqatha uxoxa le ndaba uzongitshela ukuthi uyibile noma ngabe ungilalela kodwa ngicela ungilalele manje uthi ngibuya pheshaya ngehlandizeni ngithenga amanzi egarage mangathi ngiphuza amanzi kwaba ngathi ngigwinya namatshe ukhona uShangase uyaphila masiphuma la ngaphandle ivideo yakhe ikhona la efonini yami ngingakusendela ngoyilalela endlini la uhlala khona. Amen. Ngoba sinebhathi thina lokuthi masikhuluma into okuthiwa amanga angibuzeni intombazane ngiyabula ngebhanti eThekwini ithi hayi uyaxoka wena baba unatata suxoka apha suxoka sisakhuluma indaba nje ngithola ngebhanti lami nami ngithi ngisonke uyaxoka apha suxoka mani akoshemba hlehlisa ulwandle apha sukhetha la intombazane kithi mina kwenze njani ngase ngithi mina kwakuyisona awushumayele wena ke ngane yami khuluma ngawena khuluma lapha ngami uJona wathaba indashishi wangena esithuthi senkazi bathi abantu yayi wena ngane yeyi sokushaya wona hlala phansi sanginangensika nami ngconde ngensika yesitimela bathi sokushaya hlala phansi awukholwa ukuthi ushanda wami isulondle kulelizwe ukholwa ukuthi umuntu wangena esithuthi senkazi yahamba nayo londle yakhamudla yamkhiphela kwelinye izwe uyakholwa lokho awukholwa lokho kwenzeka kulelizwe kanti uShangase inhliziyo yakhe siyafeyila ukusebenza ngixolele manje sengiyami impela manje ngikwazi ngihlale phansi ngikhulumele lento oyinasiso. Amen. Kanti siyafeyila impela inhliziyo bakithi ngikuvuselele nawe nami ngisivuselele ukuthi asibuye siba manazana ngoba uyazi ukuthi uqondo akaze kusemuntu ezulwini mhlawumbe ake ngikusho nalokho akekho umuntu angazothi uYesu uNtuba eqonye kakhulu. Amen. Amen. Wala phansi uShangase walanda yambenza wathathwa wasiwa esibhedlela la eBinona Sunshine. Mayifika lapha bathi inhliziyo yakhe isifeyilile isasebenza kukhuluma ngoNyazo wethu aloni Nazareth. Amen. Yazi mntu unkitazile ekuseni mawukhuluma ngentombi zethethelele unkitaze kakhulu mfundi funda livangela landi. Amen. Angabikho umuntu osibone ngcono la kunentombi zethethelele. Amen. Ubona ngathi usuhlambuluke kakhulu phela uGabriel uzongena ezulwini manje. Amen. Yayiqinisa. Mayifika lapha Sunshine bathi inhliziyo yakhe ifeyilile ngeke silunga na hamba uSteve Bika Pretoria ngiyazi khuluma ngoNyazo wezulu Nazareth. Amen. Olathi kumvakela umhloli ukuthuma umfundisi umthathu ngapha eshona udakala ndikuphu zomgidi lwathi uNyazo wezulu mvangeli kusho inkosi yamakhosi kusho uNkulunkulu wami nawe wathi mvangeli ngicela ufona umfundisi umthathu umbuzo ukuthi ayikho ingozi eseyimehlele na. Mayifona umvangeli umhloli uthi mfundisi ngithuma ubaba uthi angibuza ukuthi ayikho ingozi esikwehlele uthi umfundisi umthathu ayikho mvangeli wenkosi ngilapha nje ekhaya ngiqeda ukushisa kale mpuphu enganeni mangisuka la ngiyothatha ikumbu sengiyabuya uNyazo wezulu ubona inkinga ngenzeni uthi ngathi ngisendleleni ngaba ngemoto sengibuyela ebuhleni uthi kwakhamba inkomo zijahana uthi engeza azongena kwindi screen emotweni uthi ngapha kwamesibhedlela uthe ayikho ingozi mbuze uthi ayikho ingozi esimehlele ingakehli uShangase ngiyakhithi bathayile inhliziyo yakhe ifelile manje seyikhipha le angazi kufakwani bayazi abasebenza eBhedlela lento efakwayo ufuna ukuthi inhliziyo yewasha ngaze ngibone inhliziyo yewasha khona kufakwayo bayazi wafaka leyo nto kwathi futhi naye hambisana nomzimba wakhe uShangase usibusiso ayihambisana nomzimba wakhe lento izokuhlupha uthi umzimba wami ushisa uthi isithi intombi yami uZanele ababeqomene nayo baba nenhlanhla ke lokho nje baba wayiqomene neNazareth yamthatha la Musa kushembe baba nenhlanhla lo
wathi uZanele intombi entethelelo yakhe bethuthene ngalokho bethuthene ngake singakwazi wathi cha sithando sakalela asiqale uNkulunkulu wami iqala phambi kuba siyamtuba kwakungumhla ka-2 July ebuhleni sisaze njani isikhathi sisihlehlise emantozalethu mama futhi uShangase ngathi ayizanele ngeke kulunga yabona abaningi nabantu abathandana abadala ukwenza lilima nje isikhathi esiningi babhayisisana nje abantu abathandana ukujwayelekile lokho ngazi uNkulunkulu wayenza kanjalo abantu bebhayisisana nje noma uhleli nendoda nje la indoda wazi uhlaleleni ngoba ulotshole akuloboni nenza lilima niyabhayisisana nje Papa beswakho njengoba uhleli nengane yomuntu nje la eGoli uhlele futhi nengane yomuntu ungazili lokho njengoba unomaskito wakho ushendlile ongakhona shana lo mnyane nzalini amen futhi kuleli ibandla mkhokheli akekho umuntu ongafaka umuntu la ngemizwa la uthi wena ngoba ukholwa ngolo usiyele lapha esontweni unilise ngemizwa sesihogweni umuntu ukhathwa ushayembe la amen awuthi umuntu uzolethwa uthonto ngemizwa yakho wena yasesikhothini sosiza umlethe la amen ngoba lento izophela abantu bayakhethwa la uthi uShangase Zanele noma nafole mtuba ngakithi we Mama nofela emtuba uthi uZanele asiqale kushembe hey Manazarete yabona khona ingoma la ekhaya ethi ukuhlakanipha kwakhe okungenamkhawulo amandla akhe angenakubohla uthi bafika uma besebuyela endlini uNkulunkulu wethu esebuyela endlini evala kumnikelisa uthi bavimba bashumela nabashumela balolaka kodwa kuleli bandla uNkulunkulu wami hey umuntu angazefa athenga ukufafa impela ngolaka nje umntana sithini mama efika egeyithini uthi uShangase uthi uZanele ngilethe nangu umuntu ogulayo uthi wathi lomshumali wabavimba imsapho umuntu ogulayo la kubaba cha sisuka khona ngilethe nangu umuntu ufuna bona ubaba uthi wathi ayijika nalomuntu ngoba lo muntu sengafa nombilini ushumshumali akusho ushembe uthi inkosi yathatha inyathelo ezimbalwa uthi athi mayibamba umnyango omhlophe uthi ayisijika eManazarete yayisimamesha athi unani loya isho kuShangase uthi uZanele wasephuma phansi kwakho apha lo mshumayeli uthi wabaleka wazofika phambi kwendlu uthi nami ngamlandela uthi ithi inkosi yaManazarete unyazo phezulu uNkulunkulu wami awuzanesona umuntu ongayikhethi inkosi yaManazarete Hawona usunjena uyaphila usunjena ungasaphelele ubungezingani kimi bengakhiphi inhliziyo usho umuntu ongalani nazo uthi yabona manje usaphelele bekumele ukalela kimi uthi uShangase ngathi wathi liphi lelinxeba uthi umkhombisi uthi wayesethethile thana uvaselile uthi wayesethi unovaselile weyimanga uthi wayesenyamizwe nje abantu bekhuluma ukuthanda kwabo kulungile lo sazofuna usisi lo yozethamba yozethi igoge endleni ethi mkhulu enkantini uthi wangcoba phezu kwesikipa akazange mkade wangcoba phezu kwesikipa uthi ngezwa show umoya obandayo uthi ngase ngithi uthi wayesethi kuba kuya ngami ushunyazwe umshumeli ngiyaxolisa ukuba kuya ngami sengiyaphethe baba ukuba kuya ngami ngakuyahlala la kushunyazwe nomusa uhlezi phakathi amen wathi ukuba kuya ngami ngakuyahlala la umhlangano uzophela ungahambi uShangase ngathi ngiyahamba ngayeqale la uma bese hotel lapha ku street kunama hotel kunometrology lapha kunoBayside inhlalo kakhulu eThekwini lapha ku street suka amathuneni uzoshona ezantsi uyoshona eSouth ama hotel odwa lapha mama lapha ngazi uShembo wayele lo ngwane ukuthi bakuliphi hotel ngoba bamshemhlembe angimasi akusani konkonkonko emnyango kokoko ulele lesithandwa sikaShangase silele kokoko yayimthanda ngabona neyilobonile uNkulunkulu wami Jesu kokoko ubando nangu umuntu ofuna ngesankazi abantu banawo unyaza ezantsi reception ngawungena hotel wodlanga reception noma ngabe uyathanda ngeke awasisebenza basiphukela phela emalodge ngeke uzungena emahlanga elodge ngeke hawu uthazo kwavula isivalo uthi ngathi ngiyavula lo vula wasengiphusha ngaye ngawa lapha uthi ngathi mangisuma uthi wasengishaya la ngempama la esandleni sokudla kimi uthi ngezwe kwenyazima inxeba leli senhlisweni
uthi ngathi yafuwa baba ama-mobile wardrobe into ufuna umshaya ngayo uthi esengihleka wathi uzosinda kanjani uma uyikhwala wena uthi walandela ama-security emuva afika mangena endlini abothunyazwazi uthi ungena kuqala ingelosi ayikhona ungacabanga ukuthi ingelosi ibe namaphimbo ungabe ingelosi kanye ulushambe emethathu ungakuthuma ube ingelosi yami ungabe ingelosi yami kona kholwana kuthuma ushamba athi hamba usindize lo mfana into engibona ukholwana kanti bengibona ingelosi kodwa umuntu uthi mina ngukhethi ngihamba nobaba nangukhethi futhi angimazi nalowo khethi uthi nokuthi waphelani nendlela ngizange ngimone ukuthi waphelani kulowo khethi lowo kodwa kwakuwumuntu uthi ayisithi ngobhokolwayo inkosi yamaNazaretha uNkulunkulu wami uthi alibeka lapha ekwenxeba uthi ngezwa ngathi kusha isidwedwe esishiswe insimbi evuthayo ebomvu uthi waselibeka walibeka uthi ayisesuke sehamba uma ibuyele esanshane ezemayinwa ushangase bathi mabe bafakele emshini yabo angiyazi njani bathi bathi ayikho inhliziyo phela le ine ayotha inayo yonke imthambo ekhona kumuntu. Amen. Anona angizwa inkosi yami. Amen. Afika naye iphathe ngesandla ingezilozu lubeka ubhoko la phezulu enqabeni. Bathi ayikhona isenda ngathi le dlulela Steve Biko. Mayofika Steve Biko bafaka ipopolo zabo lezi bathi inhliziyo phela le. Futhi isitishi lesashenze ngoba sasenzile thina. Kwenzakala ndawo wayesethu shembe bathi uzobona lo shembe wakho la phansi sikhipheleke kuwe. La phansi ayikhipha sibuyisela le yethu omkonkotelo siyikhipha le basengena ngezimo lasale thayicela. Yangena ngeke lona ngabe samhlizo wami lo uthi yangena iphethe ibhuko likajini engangishiya endlini. Ilgaqela iphathe ibhuko likajini wami ilgaqela amahlombe athi qoka la sabe ntanami ngeke behlize la. Usathi ushembe umuntu ngamanje Ngale zinde. uthi khona ibhunela lithuka uthi isecurity amshangoza nkosi lahlombe uthi wahleke wathi ayifundise ubani inhlamba ngoba thina boshebe sayiqeda inhlamba. Uthi khona ubaba uSibisi wayeyiNazaretha driver ama-ambulance Steve Biko ePretoria uthi wakhala inyembezi ayibona wathi ngoba inyanga izukade yalishintsha ibhantshi nje namhlanje uyaphila ngenhliziyo yakhe. Amen. Nkosi umsebenzini. Amen. Sifuna. Siyabonga Nazaretha. Ula baba siphe amazwi aphuma ezulwini Nkosi sibaba sise. Amen. Amen. Nkosi usise kuqwa kangcwele. Amen. Inkosi namamculo. Isolo ngithanda usifole ngithawela kusokho. Amen. Isabelo 120. South Africa,